yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktuni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka altine balɗe 11 lewru jettati ɓuuri hitande ujunaji ɗi e nogas e joyyi to Mali laamu ngu waɗi nangule waɗi balɗe seeɗa kono koɓe hewɓe nanggama yoga e mabɓe ko tawaɓe e hooreɓe kono leydi ndi ɓeno tuma e ɓooje jowitiɗe e liɓal laamu ngu ala ko laamu haali tafone wal haali ma en gartu hen. To Burkina Faso kam vidéo saktaɗo e médiaji renduɗi ñande jeenayi lewru ndu gonɗen no holla kono koɓe nogase goo nangaɓe no ñaago ballal ardiɓe leydi ndi nde kaldata e kuliyankoɓe zenim yalla eɓe accite ɓe kono koɓe nanga ko gila nogas e joyyi lewru jeeɗiɗi ɓuuru faltinu to funnague leydi ndi e nder dakorde mabɓe seedeɓe kolli mayɓe tawama e nde dakorde alaji kadi tettama e muɗum ma en gartu e oɗo kabaru. Benjamin Netanyahu no jokki e mantugol eɓɓore makko waɗugol wuro Gaza e juuɗe kono Israel hayso tawi feloje hewɗe no fewti e nde eɓɓore jagano arano Israel waɗuno hanki yewtere jaydiyankoɓe ɓe gam tittingol nde eɓɓore hesere. Tedduɓe bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗortoɗen ardiɓe laamu fadde ngu fawi jungo gila balɗe tati kono koɓe hewɓe eɓe no tawa ardiɓe kono leydi ndi ɓe no tuuma waɗude eɓɓoje jowitiɗe e liɓal laamu kono ha hanki kikiɗe jokkodiral lawɗugal ko immi e laamu ngu waɗani tafonne wal haali